Alright, akubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesi sikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona. Makuthi usuku lakho lokuqala ukuyona le channel ngicela wenza kanje ulike ivideo bese ke uyasubscribe ekuyona i-channel, ungaphinde uciphe izi-notification bell ukuze ungaphuthwa ke ngisho eyodwa ivideo ke esifakayo kuyona ke le channel. Kwezemidlalo osukwini lo namhlanje ngulethele ke ama-transfer rumors akhona ke kuyona ke i-DStv Premiership. Sikubhekela laphana ke iqenjini lezimnyama i-Orlando Pirates okuhlanganisa ke neMamelodi Sundowns. Kuthiwa ke laphana ke engathi ke kune deal ekhona ke engakapheli, kuzokhumbuleka ukuthi Orlando Pirates isanda kudedeleka laphana ke umdlali nothando kakhulu ngabalandeli uThembi Nkosi Lorch impela ke wayojoyina ke lona ke iqembu layo ke iMamelodi Sundowns. So ideal yabo kuthiwa ke imi kanje, kuthiwa ke laphana ke iMamelodi Sundowns ke nayo kulindeleke ukuthi kube khona ke umdlali osuka kuyona ezojoyina ke kuyona ke Orlando Pirates. Umdlali impela ke okulindeleke ukuthi kuzojoyina iOrlando Pirates impela ke makuphela ke yona le season uyena ke laphana ke uLESIBA Nku impela ke yena ke uzojoyina iqembu leOrlando Pirates. Okungenzeka futhi ke kungalindwa ukuthi ke mhlambe ke isizini iphele, kodwa ke laphana ke iMamelodi Sundowns noLESIBA Nku impela ke uzolishiya iqembu bese ke eba ku free agent. Ngaleyo ndlela ke so iOrlando Pirates kuyobalula ukuthi ke ivele imsayinise ingaze ke ilinde kuvulwe iwindi lawo ke ama transfers, izomsayinisa ke njengoba ke uzobe ke esekwi free agent. So laphana kuLESIBA Nku impela ke engashiya noma yinini iMamelodi Sundowns for ukujoyina ke laphana ke iqembu layo ke iOrlando Pirates. Then ke laphana ke ideal iyobe ke isiphelile. Yona video ke kuphatheleke yona ke njengamanje, like ivideo ke bese uyasubscribe ekuyona i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo, nisale kahle.